بسم الله الرحمن الرحيم Si Isa ingaran wallah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Igiram yaw maka mga munafik na teruniran. Absek siya nami amataan naskana sugu Allah. Naswalla na katawan niya naskana sugu iyan. Swalla na absek siya niya na mga munafik na mga bukag. Ustayan, giyanan subendingan ko mga munafik ka igiram ya kau masirang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na seksiya nira na mataan naskanya na nabi. Na anto na ai guna o giiran ka saksi aswala subhanahu wa ta'ala na ayal lebih saksi ko kana nabi niyan. Asirano to nadiran paparatian so mga doo Islam sabab sa mga dunsian siran at di tulabus so paratiairan. Kinwairan so mga sapairan na lindungan ko isosol nira na marata na aswala subhanahu wa ta'ala na katawan yan so mapipikiriran. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Kinwairan sa mga sapairan na rending, namiran siran salalan ko Allah, mataan na siran na maratas sumani na miad ni siran nag-irang galabukan. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Giyuto na kagi mataan na siran na miarat yaya siran, urian ya na mikepir siran, na tiyong bukan sa mga pusoiran na disiran pagkasabut. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. Guigira meleng kasiran na ipupumsang kas mga lawas siran. Au tero siran na pumakinig ka ko katero iran sa detar sirano watanga sa sandain. Itong nirana langwa na lalis na kisugot kiran. Siran sulidway na panang gilaing kasiran. Biyuno siran wallah. Anda manaya ikapupenilairan ko benar. Ustayan. O ilayang kasuwaru gulawa siran na mga kaulit siran sabab sa kagi siran na mga tawa mapasang ikapagda sa tamu kagu mga busaw siran. Na lalayun dedebukan sulawas kadi siran perurumasay ko kang gelebeg sa simba agu sukapa muasa agu di siran kebisi ku mga gelebeg ka marasay. Na pakailaing ka at tumatenang sa mga kubaliran. Ada abalin yan si ikwala subhanahu wa ta'ala ka itagun siran kung naraka amay ka mamatay siran. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. Igira pitero kirana song kanu see kay pumang ni kanu Rasulullah sarila na lingi iniran sumanga uluiran sa kasangka sa may laing kasirana pagrin sirana siran na titakabur. Ustayan, ginan so sipatong mga munafik au terwa kira na song sirang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaanian siran ni pamang ni sarila kuala subhanahu wa ta'ala na bayiran din lingya uluiran sa kasangka udi na idingiliran so para siran sa maniran de managsukateru sa pupengun si iniran so mga tao sa diran kang gesto kulalan kuala subhanahu wa ta'ala ka uba ka sa bepi sa kaawairan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Melagi dikira no pamang ni kasiran sarila anta akading kasiran ni pamang ni sarila na disiran din prilaan wallah. Kaswalla na dinyan turuun supagtawa fasik. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون.
Siran sugi iran tero na di kanu penggesto si tawa matatagu ku Rasulullah sa taman sa disirang girsik. Sa awaan iran surasul. Gurek wala sumanga pundua ku mga langit tagu sulupa. Ugaid na sumanga munafik na diran sebutan. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Giran teron, aamay ka makandutanu sa Madinah, natang kedepa kali ono no lebih mabeger so lebih malubaya makadada panas. Gurek wala su begra gurek usugu ya na gurek umya maratiaya, ugaid na sumanga munafik na diran katawan. Ustayan, gianan suka tero Abdullah bin Ubay, ada to mga munafik sa Madinah ko kaya pa kasi sawala o mga Muslim magu sa mga pediyan sa pekawaan yang kun sa Madinah sa mga Muslim makipa kadadapanas kasirang kuni mga pupuro. Sa pimbesan yan ko mga Muslim suka teruyan, apaguliting kaso asong kakaangkan yan makakab. O kabaya ka suka panguladsan na ileng kaso tafsir Ibn Kathir kan dudun su pariksa. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Hei sumia maratiaya, uba kanu matembeng umanga tamu kiyo gudi pen sumanga wata iyo ko tadem ku Allah. Kasatawang gulau laro nasiran utos sumia ngalalapis. Ustayan, lalayun din malilipat su manusia ku tadem ku Allah subhanahu wa ta'ala igirami kewasa agu mimbebe watas sama dekal. Napia kita demang kiran wala subhanahu wa ta'ala suka pananadmiranun ku masa penadna guna uka pananadem. Kabe amai ka makarani din suka petainian. Ami sampai ku bekerang sunapas adedna beli uka pananadem ka kiala kebenden su pintu uka panaubat. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Gunggesto kano ko pedkungani na ini rizki mir kano ko unaam penuda kau mau wisar kano ukapatay. Sama teruya nakadnang ko uba akong kabupe kau rinsa taali kamarani sa dia ko pasin matay. Kasidka ko magaya ko sa zakat agu mabeloy ako waped ko mga pipiya igalebek. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Guded na isendud wala aginawa amay ka makaw maso adiyan. Ajalian sa petay din guswala nagmagpa kung ngani nagiini yung galabakan. Ustayan, anded ni kapakaw mau ajalo tao na di din kisendud sa sakote kabu kagianan so kukuman wala subhanahu wa ta'ala aded na buong pekaran. So kapatay isa kaya payagan ko kauntol wala subhanahu wa ta'ala ko mga kaadnian ami lagi-lagi siranon so kawasa so miskin so mababa agus so mapuro na palaya din petay agum lagi-lagi sirang ko ajaliran aded na bon kisendud sa bakabgi sa sako teka asaprak matabu. Pangnal ko sura. Gie isu ikapitwa sura ko mariring kita mga sura ay initurun sa Madinah. Apa gusay niyan su para tubuh no kawiyaguyaga kapaging duka papagar yung umma. Si Ipman na aya unay na bendingan na subeta du mga dunsian, munafik, ko kapaging du mga Muslim, aguso ka pangingindawa ko kaadno mga okita, meron ko gestayran, ko kapangbaaliran sa simukot ko suldu mga Muslim. So kaya tidawa sa uhud minipanta ko Syawal ikatlo ko hijrah, na kaya sawaan yan sa umpil sa mga dunsian si Isa Madinah. Ileng ka sa Surah Al-Imran, ayat ay kamagato sa 77. Giyang ka iya sura na miya ko makuurian uto. Amararani si iko'y kapat ko hijra, udina si iko'y kalimaw dragun, amay ka sumya aloy ko ayat ay kawalo. Na manunumpang ko kaya gubet ako banu al-mustali ko'y kalimaragun ko hijra. Sukatimblian, ayat itu kabu kegen na sosapa o mga munafik, dunsian, sa pato ta pananggilaan o miyamaratiyaya so ikmatiran, alalayo ni ran isosuran, sa suka prasarasay ko kisampay ko apta,
nagyuto imala a inisugu Islam. Giyang kaya sura na ini turun sa Madina, aaya kada kala ayat yan na 10 agwisa, tumiuron ko urian o sura Al-Hajj.